پارتی دموکراتی کردستان و سروک وی پارتی برز مسعود برزانی ببینه لیده هر در فتح ده تمنی داخواست و حول المكوى ام روبر وحملو ببينه ردد ارجيل مخابنيه جيل مخابنيه از يك ميناك كيبو بيجي شاندك كانك ام يك حتى الحولي شاندك مصيبكو از بخشي ناردبو ما بيوندي لقال بارتي ديمقراطي كردستان مداني ما هفديتني خوي فرمي یک هفته ما بشیم دخست بی کنتو کاری که ما خواستم قیمت که و رومت که بدن پارتی و برز مسعود برزانی که حبیتنا پیشی لگل وان ببه لی مخابن حبیتنا ما قبول نکن همان شوازه سروک هلینا کردستان برز نجیمان برزانی جی ما خواسته که ام چندین جارا ام دوست پارتی ریخستین جدا ما برایگاه واجی هم دار کو امید مسعود سروکی وزیران انجمن وزیران جیل با همان شواسی حوالا دما ما وقت شرطا کنه که 38 پارتی و ریخراوی سیاسی لهیا برسی و که جبریز مسعود برزانی کم هم ببینه کمرد که یاد روژه سروک ائتلاف سوری ناصر حریری هات هولره بخالیچه سور و کات مسعود برزانی جی درکت پیشیاوی او پیشوازی که شام نکنه که پیشوازی نکنه جه مخابنیه ام سازیه که نتویینه قنده اگر جو پارتیه که نوا کنه که در نرسیده تبینیه وان هده گرک حرمت و رومت شو همو پارتیه در بگر کن ام حضور ودز بخوازم با آوائه کشکر بکن همان رخنه همان قاسه جه سروکی هرمی دما در رکبت بیشن ام برجوانگی هر چند ارچه کردستانی بخوازم لیسانسیه که نتوایی کردستانی پیشوازی لینا کنه که وقتی کتن سازیه که پکه هیچی قبول نکن جنابه و منگش بزانه منگش اندامی کنه هون دین برا تیبینی خواه پیش جازی خواه رخنه خواه هون دکن تمی کارو خباته دکن کسی دیشیانا نگرتیه اموی تیبینی تیم قبول نکن اموی تیبینی کود من باندورا تکه کنه قبول نکن هنی حقیقت با هر کسی هم ببیشه مامۆستای برێز سەرۆکێ کەنەکێ ئەحمەد قەرەمووس کوردێمەیە باکووری ویناز دکن هەواڵێ کۆکێ ویناز دکن لێ کوردێمە ینی کوردێمە ڕۆژاوا ویناز ناکن چاوا کوردێمەیە باکوور عەبدولکەریم عومەر تۆختۆر تەرەکتۆر عەبدولکەریم عومەر کەسێک ویناز ناکرد ئەماوی دەبینن هاناژیکێ وێناژیکێ ژمرە دەرکەوێ بشتەغلێ عەبدولکەریم عومەر ئێ باکووری ویناز ناکن کیە و چییە و لە شامێ چ بوو لە قامشلۆ چ بوو ئەڤیا چاوا دەرکەت چاوا چێ بوو باکووری ویناز ناکن بەرێ بەحساوی کردیە لێ ومبەرێ بەحسا ئەحمەد قەرەمووسشی کردی خەم ناکەتێ دیسە بچێکی دووبارە بکەم لێ شاهد هەنە و ساغن سەریە عەردێنێ و ئەحمەد قەرەمووس نکاروان ئینفۆرماسیۆنێ هانێ دەرەوتەر خش بەرک و شاهد هەنە وی وەرن یعنی دەویوی بگرن بە شەهادەت یعنی ئەز لە بەندێمە کو ئەحمەد قەرەمووس بێژە نا نەڕاستە ji bo ja ez îna bêtir ez belgeya li hemberî wî derxînim rewşenbîrê me yê gewre siyasetmedarê me yê netewî biraderê me yê kokçî ئەحمەد قەرەمووس ئەحمەد قەرەمووس
بريز ام داخوانية وي دندري كونغري ده سرباخ بن ازيب تشك بوا بدم ناسكرن اف اندامي تفقرا كوكيبو جو سريكانية هي لسريكانية جيلان بنار سريكانية سرخته لورد هات ناسكرن ب احمد صوفي رامو لسريكانية سرخته نتني اندامي كوكيبو برپرسي ريخسنا كوكي لسريكانية تێناس کردن و di salên heftê û ne heştê şer û pevçûnekî mezin di navbera PKK û Kok çêbû. Li Mêrdînê, li Dêrika Çiyayê Mazî, li Nisêbînê, li gelek deverên û li Wêran şarê, li Ceylanpınar, Serêkaniya Serxetê gelek dever bi deha jav dikuştin. û ne tenê wilo yanî PKK endamên Kok yan jî Kokçî Apoçî Kokçî hema mere karibê ji wan qir kirin. Kokçî jî li wan vegerandin. Tê gotin ku PKK wê bi giranî êrîşî di nava Kok de wê giranî êrîşî Serêkaniyê bike. û eviya berpirsê rêxistina Kok bû li Serêkaniyê. Ez nizanim Apoçî li ser destî hatine kuştin yan na. Dema ku di nava Kok de bû. Lê ez dizanim ew haydar ku PKK hevalî wî kuştiye. Dema ku û di nava dema ku berpirsê rêxistina Serêkaniyê a Kokê bû ewî di nava Kokê de teşwîq dikir ku dibê em li ber xwe bidin û çênabe em Apoçî çavê me bişkînin û yanî ew alîgirê berxwedana çekdarî li hemberî bersivdayîna çekdarî li hemberî Apoçîya bûn kî ev Ehmed Qerebûz. Dema Apoçî hinek çalakî çê dikin û êrîş dikin ê yekemîn ji Serêkaniyê direve û xwe teslîmî dewleta Tirk dikin. Ehmed Qerebûz diçe eskeriya xweşî dike vedgere Kokçî wî qebûl nakin. Tê bin xetê. Ji ev kesên piştî darbeya 12 Eylûlê nayê girtin. Tê bin xetê dîsa xwe nêzîkî rêxistina Kok dike guh wî nadin jêr dibêjin tu ji nav me re biyayî. Tu yekî te xwe dikir Elîkêbetê te destê xwe li singa xwe dixist te dibû berxwedan û bersivdana çekdarî li hemberî PKK heq û girîng û erk û gerek em bikin û tu reviya. Tu reviya. Tê Ewropa li Şamê namîne wekî min ji we re gotî li Sûrî namîne. Li Ewropa jî hewl dide xwe nêzîkî Kokê bike. Hin kontakt û têkilî çê dibin lê ne kontakt û têkiliyên xurt. Xwe çawa dike wekî kesayetiyekî serbixwe xwe nêzîkî Apoçîya dike û mêrik dibêje di îdî wilo reklam û propagandaya PKK dike û PKK jî tînin wî istismar dikin wî dikin serokê tenekê. Ev saziya bi derewa avir û vala ku ti bandora wê li ser civaka navnetewî civaka Ewropî tune tenê wilo wekî Bakuriya gotî sûret memelesî wê carê ji xwe kongir mongirê xwe çêbikin civatê xwe çêbikin kadrên PKK çê medya PKK behs bike û bi daxuyaniya derxîne li dijî PKK a bi vî rengî hane li dijî dewleta Tirk saziyekî qaşo netewî Kongreya Netewîya Kurdistanê. Ev ya niha serokê wê ê civata ewil bû li jêr belkî zêdekirine civata dwa pîroz bi. Ehmed Qeretûz li we pîroz bi. Xem nakin. Yanî xwedê çiya dibîne û berfêrê dike. Yekî wek Ehmed Qerebûz keneke û teneke jêr lazim e. Saziyekî wekî teneke û keneke yekî wek Ehmed Qerebûz jêr lazim e. Her du hezar carî li hev pîroz bin. Wela axaftinê wî guhdar kir Camer wilo li ber xwe dikeve
جێ مخابنیە خەمگینە هەفتەیەکی لە هەولێرێ ما و برێز مەسعود بەرزانی بۆوان ڕوونەنیشت برێز نێچیروان بەرزانی بۆوان ڕوونەنیشت دەلەگەیە کەنەکێک و ئەحمەد قەرەمووز لە ناواندا بوو هەی خۆلی سەر وێ مەسعود بەرزانی چاوا بتەرە ڕوونێ وتە و ڕێخستناتە و سازیاتەیە تەنەکە سبێنیر و ئێوارێ ون ئێریشی پەدەکێریک ونوان دکن هەواڵێ داگرکەرە تو دچب هەواڵێ داگرکەرە چمات ڕوونێ چماتت خوازە هەرێ بە سەرۆکێ ڕێخستنەکی توێ دکێ خاین ئیخانەت و میخانەت تو دچب ئیخانەتێ ڕ چما ڕوودنێ چما ولۆتە هەفتەیەکی تل هەولێرێ دمینە پایتەختا ئیخانەتێ و تو دخوازە هەرێ سەرۆکێ خاینارە ڕوونێ ji ber çê hey xwelî ser tu hatî kenê xwe kîjan milletî dike kesek tu net nav vê civatê de rabe were yanî çar gotinên wilo xweşik qutî gulover ji terbêje û te nas bike bê tu çî û tu çi qeyse tu sewiya te çi ye tu rêxistina te û daxuyaniyê te û erşîfa rêxistina te va li ber çavayî tu endamê xweciyata endamê PKK be PDK wî her bere her ji xwar bi Duran Karkan bi Cemîl Bayik rûnê çêtir bi te re rûnê çima bi te re rûnê PDK her ji xwar bi Sabrî Ok re rûnê çêtir bi Mazlûm Ebdê û Aldar Xelîl û İlham Ehmed û vanan re rûnê çima wan re rûnê hûn tenê xulam in û xizmetkarin û memûrê li cem PKK ne PDK çima asta xwe seviya xwe daxîne wekî biyekî wek te re rûnê kîbîra xwe teneke û ja te li ber xwe dikeve te li ber xwe dikeve aslan şastiyekî gelekî mezin PDK kiriye ku bi kesên wek we re rûniştiye şastiyekî gelekî mezin di dîroka Kak Mesûd Barzanî ku bi yekî wekî Aldar rûniştî û kesî yekî wekî Salih Muslim rûniştî rojkî ji roja çima wan rûnê ez fêm nakim ev şêwirmendê derdora Kak Nêçîrvan Barzanî û Kak Mesûd Barzanî ev çi yanî ev çi şêwirmendin ku dihêlin van kesayetiyê hanê ê ku dîroka wan a bavê wan û a kalkê wan dîroka wanî netewî heye tekoşînekî wanî netewî heye werin bi Salih Muslim re rûnin werin bi Aldar Xelîl re rûnin berî demekî Kak Nêçîrvan Barzanî dibe jîna têkiliyê me bi Mazlûm Ebdê re heye dibêje û yanî ew têkiliyê wî bi Mazlûm Ebdê re heye Kak Nêçîrvan Barzanî dizane ev Mazlûm Ebdê di 1995 fermandarê PKK bû endamê Komîteya Navendiya PKK bû êrîşa li ser PDK ew yek ji serbaz û serleşkerên PKK bû di wê êrîşa hanê de û birîndar bû û ji mirinê xelas bû kî Mazlûm Ebdê Kak Nêçîrvan Barzanî tu zane li ser destê Mazlûm Ebdê çend pêşmergên PDK hatine kuştin te hesab jê xwestiye ev Mazlûm Ebdê ya Aldar Xelîl vana di hindirê hewlêrê de herin werin dibe tu wan bigire tu wan mehkeme bike tu wan mehkeme bike xwîna bi deha bi seda pêşmergeyên Kurdistana Iraqê distiyê wan de ye tu hîna bi wan re têkî peywendiya de ye ana ev ya serokê Qesedê û Hesedê û nizanim çi û Kak Nêçîrvan dibe hîna General Mazlûm Ebdê Generalê çi General wextê ku şerê rêxistina te dikir wextê hevalê te dikuşt tu di 99 de Kak Nêçîrvan Barzanî tu di 99 de têketana nav lepê Mazlûm Ebdê Mazlûm Ebdê av li te ve nedixwar tu û zarokê te wê tasfiye bibana ja ev Ehmed Qeremûz dixwaze her ji mir bi Nêçîrvan Barzanî rûdinê
وبدخوازه هرب مسعود برزاني رونه والبرخود كذا جيه مخابنيه از دشونا پدکه دبم از تسکتر بکم ج كردستان عراقي تها خاصة شري هريما كردستان عراقي قال دا خويانية قنجو خوش كرين كو كبتر ودانشتن هوا دا خويا تجمر بحثا خالا چارا و داگر كريا تيكليه خب رژيما داگر كر قطبك تد چه جم رژيما داگر كر تد نوا پارلمانتويا رژيما داگر كر ديه وكي PKK تو بجارتين رژيما داگر كر كو PKK د ناف ده هناك تشتب داس خسن تو پیروز دکه احمد قراموس و جا تجمر پدکیت خواسته رژیما داگر کرد برز کاک مسعود برزانی برز کاک نیچیروان برزانی برز کاک مسرور برزانی اب بچاوه خاین الوند نرن اگر ون بوان رونین و بوان ربدو بستینن دیمکی گوتنی وان ون قبول دکه كيف نيوان ونويوان يعني بري ماشي رخنا لبدكي ذكر لما كسكيش بيشمرقانا كشتية از نكت مناوا تشبري الشهر ومراناش دي تفنجي بيشمرقال سردستي من نغاتن كشتن لي بيشمرقال سردستي مظلوم عبدي هاتن كشتن بيشمرقال سردستي جميل بايك وصبري اوك ودوران كالكان وافانا حمو صبري اوك نتنافده دوران كالكان اف حمو بحزارة پیشمرگین کردستان هاتن کشتن آنا یکیتین اجتماع قبول دکه خمناکه برا قبول بکن بصدا بحزارة یکیتین اجتماع شی سردسته PKK هاتن کشتن ده گلک سالاده یکیتین اجتماع شی حوالی PKK کشتیه ای بس دبی بچه کی لیبورین یعنی چوا یعنی مظلوم عبد بیجه از لیبورین خود خواست اشاش بوم بتشتکی نباش کرد تشتکی ولو برادرين هيجا واش مظلوم عبدي بيشتيه كوغوتي از رخنا الخدك ما تشتكي قالك ينا باشكر عبدنا وا PKK ما بري مداد برين خراب هشتن براي خوي كردي عراقي بكوجن قناغا كي رشبو قناغا كي كريت بو قالك ينا باش بو از لي برينا خوش شهيدات خوازم از لي برينا خوش كرد كردستاني دخوازم از لي برينا خوش قالي كرد خوازم مظلوم عبدي تشتكي ولو كريه اگر كربش مر بيجن پشتره مرد كاره بيجا دخمناك لخم كرهات وفالي برينا خوخست خمناك حسابي بي بحساب او جحشكين كل جم صدام حسين تفنقا صدام حسين رادش لهمبري كردا ونهال حوليرين ودناوا صاديا دن دبر خمناك حسابي مظلوم عبدي بحساب جحشكي صدام حسين مل امل جحشكي صدام حسين مل املوان بورين امل مظلوم عبدي نبورن معقوله خمناك جدبه يبري بيج مظلوم عبدي وابيدن بري بيجن يعني سرچاس يعني حد هنجي بدكا نرم وسست وخاف ولو از نابشم بشك لخديها الوست من قبول لكن بقرا مسر روناني بقالدار ومالدار وبقصده ومسده رونانين قون بخوازن رونين هرنش خرب جميل بايك رونين جي يعني جي ويدتر جي زيدتر ايكو امر وتعليمات ده جميل بايك ودوران كالكان دولتا تركه هم بخوازن يعني وندما بدولة ترك ردون دسينن ايه افو خلام وزلام دولة ترك دچن عالية كي نامينن او كسين كو كجريزي ما مستا احمد قرموس ولوش خوف ديناك اللي بيجتتي كلياما بPKK رتنية كنكا رخصنكي سرمخية سازيكي نتوية نا اورگانيكي اورگانيزاسيوني PKK ايدوي جوات دما كلية قهدار دكن ناولو دبر خود دكنين دنيا چه زلامكي بروكر دروچينه يعني هاتي ما اولو اشكير دا اخذ بيه هاني فينانسا كرنا كنكيج
ji PKK'yê. Damezrandina wê ji PKK'yê. Anîna endama derxistina endama ji PKK'yê. Adem Özün, Nilüfer Koç PKK'yê. Ev ya yani hatî kenê xwe kî dikir vê têkiliya me bi PKK re tune em ne endamên PKK ne vegerin lîsteya nava ê ku di nav de ê ku Ferda Çetin di nav de Ferda Çetin kadrê PKK Cemîl Bayîk serok û berpirsê PKK û ja bijimêrin ev ê bakurî ê ku wilo eşkere û beloqî xuyan ku vana endamên Zibêr Eydar û vana ê sivîl in ne ê eskerî ê rêxistinî ê wekî örgüt wekî rêxistin di nava endametiya kenekê de ne û ja ji bir hatî ji bir derewa dikir dibêjin na ev ne PKK ne. Ez qebûl nakim. Em qebûl nakin hûn me bi PKK re girêdin. Yew de eyb eyb. Biçekî şerm û biçekî fedî bik. Emrê te bî 6 sal tu hatiyê di 2024 de yanî nanê bêxwê dixwe û virê şor dike. Vir em nabêjin wekî din virên şor. Ev ya serokê Kongreya Netewiya Kurdistan. Mixabin em wekî gelê Kurd gihaştin wê qunaxa Hanê ku ev in. Apoçî ev in. Apoçî ne tenê saziyê din jî rêxistinê din jî xera kirin. Hiştin ku yekî wek Ehmed Qeremus ku hevalê kokê bû ku PKK bi deha hevalî wî kuştine. Were reklam û propagandaya PKK bike ê wijdan nemayî yanî fedî nemayî. Xelas wê û bawer kirî ku meqamekî wilo kursiyekî xweş e wilo bawer kirî. Teneke keneke tiştekî wilo baş e û ji xwe di nav de de bimî. Wê midî di nav de bifetise. Di nava xweşî û cinnet û bihişt û demokrasiya xapoçiya. Niha ê kokçî demal te nerin Birêz Qeremus baş dikenin. Apoçî jî demal te nerin baş dikenin. Divê yew virokerekî derewçînekî wek viya me ji kurbaniya. Me ji kurbaniya yanî. û tu jî ji xwe re derkevî dibêje em qebûl nakin. Hûn me bi PKK girêdin em qebûl nakin. De qebûl nekin.